Mariadap Shimti wa Shemborlang Renja, MDC ke Voice of the People Party, na Lengkerdam Lajkro, Yakakam, como Chief Executive Member, Thamai ke Khasi Hills Autonomous District Council, haka no paisingi Tarik rumpang arja opsan, uba Ardent Mila Basaimoy, Presiden ke Party, but MLA ke Nongkrem, uba long time CM ke Council, ulawan ban ai kublai Kitbok Kyrwoh, ya baro ke MDC ke Party. Kumban syukro wana ki Arphanai Tali ke MDC Constituency, lengba ke result chung ke election MDC ke KHADC, bala penbena ke Tarik rumpang arja opsan. Ke Voice of the People Party VPP kala job na khatnya utli constituency ke balong ke number ke bala biang banyalam ke executive committee ki weipat ki khat arli constituency la job san daga UDP sau daga NPP arik be khun klemseng but way daga Hill State People's Democratic Party kumta dien ke jingbam smai ke arpnyo trek hak Tarik rumpang arja opsan hak pormestap la penlong ke election chairman ke council hak bala chopsok du ba strong pillar kharjana MDC ke VPP na makhar pentor omkra klem dadan be khun persya haka porna phaisngi la pelong se ke election chief executive member haka bala chopsuk do ba Shemborlang Renja klem dadan ke chingi tunjuk bor Hagway pat kaliang uba strong pillar kharjana kum chairman ula penmana bak dorbar mangtengka jo council kanlong haka Tarik Lber arjar option ka financial year jam usnam kan kot haka lifeway tarik benai balai hajar option ka budget session ladai ban pelong shwa ban kot katika tarik kenang baka executive committee ka bathamai kan yo ban pankre ya ki business kan thop ya ka budget bat kiwi te ngapan bena baka budget session mentau senam an pelong na haka Tarik benai balai hajar pesan but ke last date ban submit ya ki question resolution etc kandai haka Shipho Tarik benai balai hajar pesan Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya